Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya long kena jawab apa yang dipegah oleh Panglima Jurus Mabuk, Panglima Agam Abu Samad, Jurus Mabuk, Panglima Muda Agam. Hai Abu Samad, kata pegah long galak tak kusebut nan gata. Hai Abu Samad, ken long ken ke gata, gata awai tak ken ke long. Gata nge awai ngunggung, gata nge awai tak semudruh, gata nge awai tak hana etika. Gata katuha kamu cuco, tapi etika gata hana, utak kosong. Awai gata tak sebut nan long. Long balik tanya ku galak tak gata tak sebut nan long. Hai Panglima Jurus Mabuk, Panglima Muda Agam Abu Samad, menyo kami tak viral, lebih viral lo jet sebut jo nan long. Memang nyan tujuan. Nyan kenyan gam si Malik Mahmud. Gam pengkhianat. Gam penget rakyat. Woi, Abu Samad Jurus Mabuk Panglima Muda Agam. Gata kam cuco, awai gata tak keun kelung, awai gata tak semudruh, awai gata tak pegah yang kengken, awai gata tak keun gelung. Na video gata kalung simak bamandum. Yan ban nilai. Hai Abu Samad Jurus Mabuk Panglima Muda Agam, laknatullah. Ya mbak nilai. Panglima pu Panglima makaji menyogata itikut hana jeroh, makaji muka gata hana mucahayanu. Karena apa kan sifat gata kuto ati kuto fikiran, sifat gata iri dengki, etika gata hana, gata katuha, gata hai Panglima Muda Agam Abu Samad Mabuk. Na tak pegah dayah. Ada seribe boh tak pegah dayah, tetapi etika gata hana guna. Hana tente terima nglom oleh Allah Subhanahu wa taala. Menan sitlung galom tente hana dosa. Makaji cahaya i muka gata hana. Lagi urang mabuk anguh muka gata. Nyan keban nilai. Karena kata keun kelun long keun ke gata. Berat tak keun kelut, berat ku keun ke gata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gam Malik.